Dobro, mislim дека може да почнеме. Ана, во твоите дела ти се занимаваш всушност со прашања поврзани со идентитетот и меморијата, лични и колективни. Во видеото Канцона видовме возрастна господја која го слуша сопствениот глас, додека ја пее омилената песна од младоста, која првпат ја слушнала во 41 година. Нејзиниот глас всушност е алатка за рекреирање на минатото, лично, но и колективно. Од клучно значење во твоите дела е психоаналитичко препознавање на колективниот ум во акција. Дали твоите дела може да се дефинираат како секвенција од акции, колекција на емоции или спротивставеност од различни мислења, можеби? Ne znam, dosta me zbunilo zapravo kad sam videla tvoje pitanje. Ja sam uvek doživljavala svoje radove zapravo mnogo jednostavnije. Ono što je mene tu više interesovalo, mislim, može da se pročita na sve načine, verovatno na koje si ti rekla, ali ono što je mene uvek tu najviše interesovalo je kako zapravo funkcioniše sećanje u nekom širem društvenom okviru. Zapravo šta to sećanje tačno može da govori za neki, šta lično sećanje može da govori za neki širi društveni okvir, što je meni bilo uvek prilično zanimljivo da radim upravo kroz muziku i zato je ovde ta muzika tako bitna. Tako da ne znam da li je ona poziv na akciju i koliko je... Recimo, taj rad je konkretno dosta, rekla bih, intiman, ali je upravo iz toga što je u stvari dosta intiman, može da govori o nekom mnogo širem društvu kome se obraća, jer nekako je je uhvaćen taj neki, radila sam sa tim nekim prilično ličnim momentom te gospođe. Zapravo, ono što je dosta tu verovatno bitno da kažem, da naglasim je da kada smo radile ovaj rad Kancona, da je sama gospođa Dragica koja je u radu, ona je izabrala tu pesmu. Znači, nisam joj ja rekla šta da peva, nego je jedina je bila molba da peva neku pesmu koja je njoj bila značajna kada je bila mlada. I ona je izabrala tu pesmu. I to je nekako bio jako lep moment, zato što je zapravo ta pesma koju ona peva, ta italijanska kancona, se ispostavilo da ima mnogo bitniji neki politički značaj nego što sam ja mogla i da pretpostavim. Da je ona bila jako bitna pesma italijanskim vojnicima u međuratnom periodu, pa onda i u ratu, da je pevač koji je nju pevao jedno vreme bio omiljeni Mussolinijev pevač, ali da je onda ta pesma promenila karakter kada je i Italija promenila politiku i tako dalje. Tako da je, u stvari, sad sve to nekako se utkalo u taj rad koji je onda počeo zaista kroz tu neku vrlo intimni moment da govori o mnogo nekoj široj, o nekom širem društvu i o nekom širem poimanju sećanja, odnosno društvenosti ili istorije ili politike koja se prelama kroz individu. I to je nekako meni uvek bilo prilično bitno. Ne sada taj neki lični moment ili neke intimne priče, nego kako se zapravo te intimne i lične priče prelamaju i kreiraju šire društvene narative. Во сите твои дела музиката е интегрален дел и на кој начин всушност ти придаваш значење, конкретно во ова дела, меѓутоа и во другите? Pa, meni je ispostavilo se nekako da je u radovima mojim muzika postala zapravo ključni element od koga počinju radovi. Ja zaista mislim da je jako bitno da umetnički radovi
zapravo imaju, mislim, ono što je za mene bitno je da umetnički radovi imaju da umetnost ima vrlo jak taj afektivni karakter i da na taj način oni mogu i nekako potencijalno da deluju šire nego nego u nekom zatvorenom krugu koji bi bio samo taj krug umetničkog rada. I u tom smislu je muzika možda najjači taj afektivni medij i zanimljivo je nekako uvek šta se dešava sa ljudima koji pevaju, koji izvode, šta se dešava sa ljudima koji slušaju, na koji način oni reaguju, kako se ponašaju dok izvode, kako se ponašaju dok slušaju. Tako da ja skoro stalno radim, u poslednjih 10 godina skoro stalno radim sa muzikom, sa pesmama i skoro uvek kreće rad od neke određene pesme i uglavnom je to kolektivno izvođenje. Pa čak i u slučajevima kada nema muzike, nego kada je tekst potka i dalje nekako je naglasak na kolektivnom izvođenju zapravo sa tom nekom idejom kako se izvodi muzika. Во видеото гледаме ситуација на повторување која што се случило некогаш во минатото, сега преку дистанцирање од историското преживување или живата историја, рeenactmentот станува уметничка стратегија, но може да биде и критичка пракса. На кој начин во твоите дела истиот станува препознаен како критичка пракса и што можеме да научиме од негова употреба во денешен социополитички контекст? Ja mislim da to je jako bitan element i da je reenactment užasno zanimljiv metod koji može da zaista ima neki širi društveni efekat. Ono što se dešava vrlo često u savremenoj umetnosti, naročito oni koji dolazi sa našeg područja, upravo to stalno vraćanje na određene istorijske momente, na određene ideje iz istorije, u našem slučaju konkretno na istoriju socijalizma, odnosno zajedničke države. Ono što je mene tu uvek interesovalo je šta zapravo to sada znači, šta sve te ideje znače danas i onda je tu verovatno najidealniji metod koji može da se uradi upravo reenactment. Ponavljanjem određenih stvari i prevođenjem u sadašnji moment je verovatno jedan od jako zanimljivih metoda da se ispita šta to kada se kaže danas, kada se uradi danas, kada se ponovi danas, šta to danas zapravo može da znači. Pa sve i sa potencijalom da je ispražnjeno, da ne znači ništa. Во видеото Мојата земја е најубава од сите, ти се осврнуваш на Колибри, најпознатиот детски хор кој го обележува детството на бројни генерации на екс-Југословени. Во 70-тите и 80-тите години хорот изведува и детски и патриотски песни, а песната Мојата земја е најубава од сите станува дел од редовниот репертоар на хорот. Во 87 година хорот Колибри одржува концерт во салата Коларец во Белград, а 24 години по концертот, односно 20 години по започнувањето на војната во Југославија, некои од членовите на хорот Колибри повторно се среќаваат за да испеат песната уште еднаш во истиот град, но во една сосема нова ситуација и поинаква држава од онаа која што била во 87. Сега, дали сметаш дека твоето дело е создавање ситуација во која што различни луѓе или индивидуи креираат нова ситуација заедно, или дали едногласието може да има влијание врз масовната идеологија, или пак на кој начин уметноста може да биде искористена всушност како алатка за да ја преобрати идеологијата може? Da, pa ja ne znam da li umetnost može da bude zaista sredstvo može da bude sredstvo ideologije, ali da li može da bude sredstvo promene, ne znam. I to je verovatno pitanje koje je najteže i najzanimljivije u umetničkom polju, ali je ono što
deluje da jeste činjenica je da onog momenta kada kolektiv nešto radi zajedno da se nešto dešava. I to je imalo jedno značenje u vreme koje se uzima za kao referentna tačka ovog rada, odnosno za 87. ili za Jugoslaviju, a taj kolektivitet sada ima neko potpuno drugo značenje i proizvodi neke druge situacije. Ono što je, recimo, meni bilo zanimljivo je kako iste reči koje su nekada, ili isto izvođenje koje su nekada bile zaista se razumevale kao potpuna istina i niko nije dovodio u pitanje to da je to zemlja koja je najlepša na svetu i koja je zemlja heroja i koja je zemlja slave, kako te reči zvuče sada i šta to zapravo znači. I onda taj kolektivitet koji u jednom momentu potvrđivao neku istinu, koja se, posebno i deca sigurno nisu dovodila u pitanje, odjednom se sada pretvara u neko otvoreno pitanje za neki drugi kolektiv koji je publika. Ali ja mislim da je svakako da nešto da se nešto menja već u samom postavljanju tog pitanja. Da li možda bi v videото предизвикал сеќавање на некои социјалистички вредности кои што се веќе заборавени и на кој начин документаристиката ја користиш за нивна реактуализација денес? Pa, da, to je zapravo, ja mislim da je jedini nekako i za mene jedini razlog bavljenjem prošlošću, odnosno konkretno socijalističkom jugoslovenskom prošlošću, je upravo su te vrednosti koje su postojale ili su bile deklarisane i koje meni deluju, i ne samo meni, mnogo bolje i mnogo potencijalnije i mnogo više emancipatorske nego bilo koja vrednost koju mi danas imamo. I onda je nekako ponavljanjem ponovnim stavljanjem tih vrednosti, odnosno tih ideja u javni prostor, postavljanje pitanja šta one danas znači i da li išta znači i da li uopšte mi njih više možemo i da razumemo. Ono što je meni uvek bitno je da ti radovi ostanu potpuno otvoreni i da zapravo budu da ostave neko pitanje, a ne da sada ja govorim da te su vrednosti bile bolje ili ovako. Mislim, nego da je to zapravo uvek neki otvoreni poziv za publiku da ih čuje i da vidi, da razmisli da li je, šta to zapravo znači. Во видеото Два хора пуцатна референца е албумот со фотографија од училишен хор, што пионерите од Институтот за образование на глуви деца во Загреб му го испратиле на Тито на неговиот роден ден во 62 година. За разлика од фотографијата, видеото покажа дека децата изведуваат песната на знаковен јазик, универзално прифатена денес, но не и во официјалните југословенски училишта за деца со оштетен слух во текот на 60-тите. Претеки ги општествените, политичките и генерацијски смени во твоите дела, на кој начин истите повикуваат кон промислување на сегашноста и помага да разбереме кризата во која што може би се наоѓаме денес и можеме ли по пример на мултинационалната земја која одамна се распадна да размислуваме за алтернатива за сегашниот момент. Pa ja se nadam da da. Ja se nadam da možemo da razmišljamo o potencijalnim alternativama na primjeru te zemlje, ali možemo verovatno možemo i da razmišljamo o tome koliko je pojednostavljeno bilo jako dugo gledanje i na tu ideologiju i na tu zemlju. I kako je u jednom momentu napravljen taj rez, da kada se raspala ta zemlja i kada je propala ideologija koja je nosila tu zemlju, onda je nekako bilo strašno jednostavno reći da, to je sve bila indoktrinacija i svi su morali da govore
jedno i uvek isto, bez da se razmišljalo šta se zapravo govorilo i šta se zapravo, kakve su se poruke slale, i nikada imam utisak da se jako malo razmišlja koliko mi sada isto živimo u jednoj vrlo jasnoj ideologiji koja je onako perfektna, zato što čak ne možemo ni da je nazovemo ideologijom, nego je nekako potpuno normalizovana. I u tom upravo, meni deluje upravo u tom momentu kada više sada ni ne shvatamo da živimo u ideologiji, da upravo sada treba vratiti ponovo, ako je moguće, određene ideje koje je predstavljala ta zemlja ili ta ideologija ili taj eksperiment u kome smo mi živjeli, kako bi se propitale i malo možda drugačije videle stvari u kojima sada živimo, ili recimo drugačije malo sagleda ovaj moment krize u kome se nalazimo. Во видеото зборот слобода е исклучително нагласен и повторуван збор, како истиот е во релација со сегашноста и минатото. Pa, kao što sam rekla, svi radovi se uvek zapravo govore, za mene uvek zapravo govore o sadašnjosti. A hor je u tom smislu jako, ako sam dobro razumela pitanje, je jako bitan zato što on je uvek kolektiv, i to naglašavanje kolektivnog u vremenu koje, kao što svi znamo, pre svega individualističko, je ono što je uvek u tim, zato je uvek u tim radovima on toliko naglašen, ali jedno malo, po meni, malo drugačije sagledavanje tog hora u odnosu, i tog kolektiviteta u odnosu na ono što je ustaljeno razmišljanje o horu i o zajedničkom izvođenju iz vremena socijalizma u današnjem momentu. A to je da taj hor nije samo jednoglasje, nego da njega čini mnogo različitih glasova koje mora zajedno da sarađuje. I nekako je to je ono što je možda za ovaj moment potencijalno bitno. Во видеото Ние бегалците, група тинејџери, го рецитира текстот Ние бегалците, кој Хана Аренд го напишала во 1943 година и е посветен на евреите. Видеото се осврда на прашања поврзани со војна, прогонство, одговорност и солидарност среде најголемата бегалска криза на денешницата всушност. Дали хорот во твоите видео дела, кои изведба на различни манифестации на преповторување на историјата, докажува дека настаните кои вклучуваат задницата ги сведуваат поединците или пак масите на политички субјект, односно силен глас кој може да предизвика анксиозност од една страна или потреба да им се придружиме? Pa ja bih rekla i jedno i drugo. Verovatno. Ovaj rad koji je napravljen po tekstu Hane Arendt, on negde jeste dosta, po meni, je traumatično, to i budi anksioznost, upravo to što je taj tekst napisan 1943. godine, i ja kada sam radila na tom tekstu, ko što je očigledno, su izbačene svako pominjanje Jevreja, ne zato da bi se umanjila patnja Jevreja, nego zato što je potpuno, on je do te mere univerzalan i do te mere je stravično odzvanjao u 2016. godini, kada se to sve ponovo na malo drugačiji način, ali vrlo slično ponavljalo. Te mase ljudi koje niko neće, koji moraju da se na najluđe načine snalaze i prilagođavaju, koji se svi pravimo da ne vidimo. Tako da on, u tom smislu, on jeste nekako budi anksioznost, da to je uvek tako i da se ne menja, ali s druge strane, ono što je meni bilo bitno kada sam ga radila je da taj tekst izgovaraju mladi, skoro deca, i da naravno ga ne izgovaraju mladi koji dolaze iz izbegličkih krugova, nego
deca koja žive u normalnim mirnodopskim okolnostima i da na taj način to možda zaista bude i neki poziv za neku drugačiju kolektivnu akciju nego za to da zatvaramo oči dok se opet ne ponovi, a ponovit će se. Што се случва кога луѓето ќе се соберат заедно, односно дали мноштвото гласови, како што рече, во хорот кои повторуваат ти слоган, може да предизвикаат некаков активистички акт или пак што значи терминот заедништво во твоите дела? Ja nisam sigurna da li može da izazove neki zajednički akt i da li može da izazove promenu, ali može da uputi na mogućnost drugačijeg zajedništva, da je to možda moguće. Ja ne verujem u to da bilo koji od mojih radova može da dovede do bilo kakve značajne promene, ali možda može da na neki drugačiji način osvetli nešto što naprosto svi vidimo, ali nekako ne reagujemo. Делото Wunderkramer, што во превод значи место каде што е изложена колекција на куриозитети и ретки предмети, проблематизира идејата за транспарентност и разбирливост на историјата, кога истата се сведува на низа привлечни и статични слики. Кој е значењето на архивските предмети во твоите дела? Ja sam radila jako mnogo sa arhivskim predmetima i mislim kao i gomile umetnika danas i postala sam užasno umorna uopšte od gledanja svih tih predmeta i arhiva i u tom smislu mi je bilo fascinantno kada sam saznala da se renovira Muzej Jugoslavije u Beogradu, pošto je Wunderkramer zapravo prikazuje Muzej Jugoslavije u Beogradu, koji je muzej, kolekcija poklona koje su građani Jugoslavije slali Josipu Brozu Titu od kad je postao predsjednik, a boga mi nakon što je umro. Meni je to bilo fascinantno kada su oni počeli da renoviraju muzej, da su morali sve predmete koji su u depoima, osim onih najvrednijih, koji su u nekim posebnim trezorima, da stave u galerijske prostore muzeja. Naprosto se radio sprat po sprat i onda je došlo dotle da se sređuju depoji i da je sve moralo se stavi u muzeje, u galerije. I upravo iz tog nekog mog osjećaja umora više prema tim predmetima i prema arhivama, meni je taj moment bio fascinantan, te zemlje koja je nekako sada pod nekim bubble wrapovima i pod nekim folijama i celo neko iskustvo i celo neka ideologija, ali ne samo ideologija, nego zaista živuće iskustvo nekih miliona ljudi je sada tu spakovano i tako stoji. I da u stvari je potpuno, ta istorija onako meni delovala potpuno netransparentno. Tu više ništa ne zna, nijedna stvar više ništa ne može da znači zato što je tako spakovana dok ne krenemo nekako da je otpakujemo i gledamo, ali u širem smislu meni takođe bilo zanimljivo što zapravo svaka zemlja i svaka nacija za koju se toliko mi grčevito držimo i borimo i ginemo i tako dalje, isto tako može samo da se spakuje i stavi u neke galerijske prostore dok neko ne odluči da je otpakuje ili da je tako baci i zaboravi. Tako da je u stvari ovaj rad više neki umor od tih predmeta nego stavljanje tih predmeta na pijedestal i zapravo nekako to naglašavanje koliko je zaista svaka ta nacija jedan potpuni konstrukt koji može da se zapakuje i otpakuje po potrebi. Сега ние не успеавме да го видиме, меѓутоа можеме да покажеме фотографија од твоето последно видео дело Коридор од 2019 година кој трае 7 часа и која прикажува една скоро непроменлива сцена од болнички ходник. Ходникот е всушност приказна за чекање да се случи смртта, но завршува се утрото кога болницата повторно заживува, се појавуваат луѓе, се слушаат гласови и
ситуацијата се активира. Видеото не завршува со смрт, туку со сигурност дека ходникот повторно ќе стане тивок и дека повторно започна никакво чекање. Дали можеш да ни кажеш повеќе за контекстот во кој што е создадено ова дело, но и за она релевантно прашање кој го отвара делото, кој што се однесува на ситуацијата кој што сите ние живееме денес поврзана со COVID-19, зашто всушност размислуваме и што правиме додека чекаме во состојба на криза? Hodnik je jedini rad koji je nekako nastao iz neke vrlo intimne potrebe moje razmišljanja o smrti nakon nekoliko smrtnih slučajeva u mojoj porodici. Ali onda naravno iz te neke situacije da sam ja morala nekako da razrešim to odlaženje roditelja i tako dalje, je postao mnogo kompleksniji rad koji se zapravo počeo baviti smrću ne kao nekim bolom ili kao nekom patnjom ili nekom tragedijom, nego zapravo čekanjem da se dogodi smrt, što je po meni verovatno mnogo strašnije nego bilo kakva patnja koja je u samom činu umiranja. I on je nastao kao vrlo, vrlo kompleksan rad koji je podrazumevao više od 100 sati snimljenog audio materijala po beogradskim bolnicama, koji je onda tokom noći zaista, gde su bile ozvučene sobe i onda je napravljena ta 8-kanalna audio instalacija i 2-kanalna video instalacija koja na neki način rekreira tu noć u bolnici. I posetioc je zaista tu onako dok prolazi ili dok sedi u tom prostoru je suočen pre svega sa tim satom koji otkucava u videu i nekako sa tim da sedi tu i da čeka da se nešto dogodi, jer ja mislim da svaki put kad uđemo u galeriju mi čekamo da će zaista nešto da se dogodi i kad vidite sliku praznog hodnika nekako čekate da će ipak tu neko da prođe ili da će neko da protrči ili da će neko da umre ili da će nekog da iznesu, a u stvari se nikada ništa ne dogodi. Stvarno se nikada ništa ne dogodi, samo se čuju ti neki koraci ili neka muzika ili neko jecenje i tako dalje. I u stvari to nekako postaje dosta jezivo. On je urađen pre nego što je počela pandemija i izložba se završila malo pre nego što je počela epidemija COVID-a u Kini. Tako da je sad verovatno dosta aktuelan, ali plašim se da se neće mnogo izlagati. Добре, на кратко уште, на што е фокусирана работата на Kiosk денес? Kiosk sada radi zajedno sa kolegama iz Makedonije, sa Kontrapunktom i sa kolegama iz Prizrena, sa Kosova, sa Dokufestom. Nastavljamo projekat koji smo prošle godine radile Milica i ja u Srbiji. Sada ga nastavljamo sa Makedonijom i Kosovom, koji se zove Izvođenje demokratije. I zapravo, kao i skoro svi kiosk projekti, putujemo i razgovaramo sa ljudima i postavljamo im tako, ovog puta im postavljamo pitanje šta je za vas demokratija i vrlo smo uzbuđene što sada to radimo i u Makedoniji i na Kosovu, zato što zaista mislimo da je to možda trenutno ključno pitanje šta je demokratija i kako ćemo dalje. Hvala. Ти благодарам, јас немам прашање, но таму може би некој од публика има. Некој има. Веројатно не. Така да фала ти за разговор. Да.
aha, aha. Pa ja jako dugo radim na radovima. Mislim, zabrinjavajuće dugo, zaista. I do momenta dok on nije potpuno spreman da se snima. Zato što su uglavnom video radovi. I uglavnom je sve, ko što si rekao, strašno kontrolisano. Nekako postoji vrlo jasan plan, šta se radi, sa kim se radi, koliko treba da izgleda i tako dalje. Ali, budući da je većina radova radim sa nekim ljudima koji nego nikada ne dolaze iz profesionalnog umetničkog sveta, postoji moment kada više ne možeš da kontrolišeš. I meni je to uvek najlepši moment. Zato što ja mislim da je to moment kada počnu zaista da se dešavaju neke zanimljive stvari. Zato što mi deluje da ako radiš sa ljudima, da moraš na neki način da im prepustiš određenu slobodu da nešto unesu u rad. I da ne možeš da tretiraš ljude, posebno koji nisu... Ja zato nikada ne radim sa profesionalnim izvođačima, zato što me uvek plaši da bi bilo sve previše kontrolisano. I onda se nekako... I u tom momentu kada počnemo snimanje, onda prilično pustim. Naravno što ne znači da vrlo često, pošto su sva ova zajednička izvođenja su uvek snimljena iz jednog tejka, zaista kao performans. Naravno, to da prepustim sada da mogu ljudi koji su ispred kamere da urade nešto drugačije, ne znači da se vrlo često ne ponavljaju tejkovi. Ali, ili da nekada ja nisam zadovoljna pa kažem ne, sad moramo sve iz početka. Ali mislim da postoji moment kada mora da se nekako malo olabavi ta kontrola i recimo, i onda se tu desi neke stvari koje ne možeš ne možeš da ih unapred zamisliš, a one se ispostave kao jako bitne. Recimo, kada smo radili Izbeglice, to su ova deca u videu, oni su članovi jednog beogradskog pozorišta koje je pozorište na engleskom. I oni su imali puno proba i učili su taj tekst napamet, koji nije baš preterano lagan za učenje. Ali kada su došli, vrlo je bilo teško snimanje, zato što onog momenta kada jedan, recimo, u 4. minutu pogreši, onda mora sve iz početka da se snima. Nismo radili da se montira. I već su bili jako umorni, jako onako isfrustrirani što to ne mogu da isteraju. I onda je u jednom momentu jedan dečak na početku napravio grešku upravo kada je rekao da su izbeglice izgubile svoj jezik. I sad već je kao to cela snimatelji, tonski snimatelji, svi su me pogledali kao jel sad sećemo i kao ne, sad nastavljamo zato što je to ne možeš ni da predvidiš da će reći. Da će u tom momentu napraviti grešku. A to je nekako dalo nešto radu drugačije. Tako da mislim da su ti momenti predivni i da je tu je meni nekako ta velika lepota rada sa ljudima koji nisu profesionalci, ali mi deluje takođe da sada tu slobodu možeš da prepustiš drugima tek kada si sve stegao okolo, koliko si mogao. Jer ja ne verujem preterano u to kao ajde sad pustimo kameru pa da vidimo šta će da se desi. Odnosno ja ne mogu tako da radim, ali ima taj moment kada mislim da je nužno pustiti zato što su zapravo ti ljudi ispred kamere, akteri imaju pravo da urade neke stvari drugačije nego što sam ja zamislila. Da. Da.
Ali užasno dugo traju te pripreme i ja stvarno radim užasno sporo, tako da je to malo problem. Hvala. Da. Ajde. Čekaj, slušam. Na čemu sad radiš, Ana? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, najveći deo tvog rada je vezan za video i fotografiju. Da li imaš ideje o nekom projektu izvan ovih medija ili u principu isključivo radiš u te medije? Ja isključivo radim u fotografiji i videu, ja ne znam druge medije. Zapravo imam jedan rad koji je instalacija, to su oni 46 saksija sa biljkama, ali to je jedini bio iskorak u nešto što je instalacija, a što nije video instalacija ili fotografska instalacija. Ovo je naprosto jezik u kome se snalazim i koji znam. I mislim da ja se osjećam sigurno da radim samo ono što znam. Takođe, moji radovi su prilično, budući da sam ja primarno fotograf, a radim video, moji radovi su uglavnom zapravo prilično fotografski, iako su video radovi, znači nema preterano pokreta, nema preterano neke naracije ili, osim u Wunderkameru, koji je opet potpuno, možda i najviše fotografski rad od svih mojih videa. Tako da ne radim u drugim medijima, za sad. A sada trenutno radim na radu koji je baziran na, koliko ja znam, jednoj od dve postojeće socijalističke opere u Jugoslaviji. Radim rad koji ima polazište u operi Ive Tjardovića Dimnjaci uz Jadran, koja je napisana 49. godine, a izvedena 51. godine samo 8 puta, uz neku veliku kontraverzu i skoro pa skandal. Ta opera govori o revoluciji, o narodno-oslobodilačkoj borbi, o proletevskoj revoluciji i pobedi proletera nad buržujima i nad kapitalističkim načinom proizvodnje. Iako je taj libreto prilično onako, na momente čak i banalan ili naivan, postoji, rekla bih čak zabrinjavajući broj replika u tom libretu koji kao da je danas napisan. Tako da je meni to zapravo bilo dosta fascinantno kada sam to shvatila i sada radim rad koji ima polazište u toj operi. Pokušavam da napravim video instalaciju koja je opera, ali naravno neće trajati 2,5 sata koliko traje originalno Tjardovićevo delo, nego se prevodi u potpuno drugačiji medij, prevodi se u video instalaciju, ali je zapravo u osnovi ta socijalistička opera koja se prevodi u danas. Sa nekim relativno jako malim izmenama. U stvari samo sa jednim ozbiljnim editingom teksta, ali bez nekog novog dopisivanja ili bilo čega. Tako da sad vidjet ćemo se na 3 godine, verovatno. Dobro. Дали бекбирање на видео кога наоѓате музиката, па се водите по музиката да докреирате своите дела? Pa, i da i ne. Recimo, moj je problem što ja ne znam da čitam note. I onda, recimo kada sam radila sa Kolibrima, bila je muzika, ali pre svega reči. A kada sam radila ovaj rad koji se zove Mi stvaramo smelo,
reči su bile početak. Ja sam našla tu pesmu u jednoj pesmarici koja se zove Deca pevaju Titu i našla sam tu pesmu, ali nisam znala kako zvuči. Tako da su, u stvari, ali sam bila sigurna da hoću baš nju da radim. Pa sad kao kako god da zvuči. I mislim, pretpostavljala sam da će zvučati relativno jednostavno i tako dalje. Tako da je, uglavnom nije sama muzika. Nije sama muzika, nego je više, uglavnom su reči ili, kao što je recimo sada slučaj sa tim Dimnjacima uz Jadran, ja sam odlučila da probam da radim taj rad pre nego što sam videla i libreto i note ili bilo šta čula. Meni je bilo fascinantno da postoji nešto što je bila socijalistička opera i nešto se zove Dimnjaci uz Jadran. Posebno kada gledate sada Jadran koji je žrtva masovnog turizma i niti dimnjaka, niti radnika, niti ičega. Tako da je uglavnom je neki kontekst. Uglavnom je kontekst neki. A onda ta muzika koja je u radovima je mahom vrlo jednostavna, ali mislim da je to nekako i dobro za ove radove koji su tako vrlo kratki, vrlo svedeni i to. Mislim, ima neke genijalne muzike sa kojom se nikad ne bih usudila da radim. Naprosto ne bih imala hrabrost da radim sa nekom muzikom koja me ozbiljno fascinira. Jer bi onda moj rad bio nekako samo ilustracija te sjajne muzike, a ne vidim da je to neophodno većini muzike, da sad ja ilustrujem to. Dobro, тогаш завършваме. Hvala. Hvala pa 3 път. Hvala. Hvala.